Sami atia engineer maundu ni monagwo na nwe andu ri meragwo maundu makona tari itheru makagwitikia turari kwa muthuri wi haha thi witagwo Patrick Mbashia the truth na niwe ndirathite kuhoera na ndakwira atiriri kiria kiamakia ibuku riri riria Patrick Mbashia turari choborire ku atakumenya ngihungura uguo ndirari ona uracomoka na ibuku ria Patrick Mbashia riha ibuku riri rina maritwa nie thiite through maritwa maya mothe watu na ni wega andu mamenye atiri maritwa macio ri ni ma 2600 ladies wako hapa 2600 ladies aria mandikitwo ibuku-ini riri aria mana thie kanyumba kau kana hau thutha majina yao iko hapa na riu ri atiriri ndirona atiriri si mtu aniambie jina ya girlfriend yake tuone ama iko hapa tuone kari ha tathomira maritwa maigana ona Jacinta Wangeshi Kamau we haha ibuku-ini riri thoma ringi ria Patrick Mbashia Mary Onyango the truth Mary Onyango ni umui na ndeto ici citigathie muno no maritwa me handu hariku gaima riu tutigicio hani Mungu serious riu ri gai Patrick Mbashia angiko we wanaingira karumu kau kana hau uguo thutha turonire anjia kumeria dawa meza dawa na riri na undura ni turamuhoera na ni uramuhoya muno ni ndamuhoire na Ngai ni acenjagia ni kuri Ngai wikaga na Patrick Mbashia tunakuombea sana kwanza Mungu akuponye na kitabu yako usitafute tuko nayo nilichukua hiyo majina ya our ladies mademu wenye wako hapa tutatafuta mmoja kwa moja kuna wengine naona wako na namba zao za simu zishaandikwa hapa wengi ndogashionania ndikuonania ningekuonania wacha niache kuonyeshana hizo na leo ule but wako hapa tutawapigia simu ukitaka kujua mtu mwenye ungependa kujua mako kwa hii list andika hapo unaandika hapo kuangalilie jina na namba ya simu na tukumuhoera na no nguthi kumuhoera ringi mundu agatuherere namba igiri cia mbere na ithatu cia muico ukamuhe cia gatagati na ritwa aria othe manathie karunga Patrick Mbashia no rautire ibuku riri urautire gucomoka ndujui no nginya riri nie ndetagwo riri muhonokania na no nginya ngiteithia andu kana mundu aya